Anyang laki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basak lang mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likaw. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dinungay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tingin na stan bakit. Sarda nga mun day tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan nyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay, dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlat ta, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo bakit? Idi pa'y amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakro, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gapgapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya bakit? Adalaog man di dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na ngamin nakita idikalman, ajak na gustuan ka. Anya di nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di ka aruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak tinakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at man awak iji tawa idi nakitak iti panang layat day di akaaruba na kinidyan. Imbagak ngarot kinidyan nanang, ang ikat katawa na laang. Day ta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pay lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmet adinanog Iso nga ita, naskan asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagam bakit? Amumut ajak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka.
ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kay. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlang may. Jan, agawid ka! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalangi yar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adagmat amang piyansa kan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti dito English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti sursuro ka subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit. Ti aging les. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao ba kay? Nagtakrot. Asinaw, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan ba kay? Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa na nang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Iso ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kakit din ay bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pala nga amo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Di page 1 Anya? Ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Bayat may. Ti kukuya-kuya.
Buwan pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakainumak basit, pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street at basit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo di pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, tiarak ba ita pare? Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama da. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan matlaang mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga? Jay English nga ibagbaga day ta dyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anorid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan tak. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandano, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya di pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umay lang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niyo? Awan, sige agad di mo. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan? Sige ba ka Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Wanang gal, isulan da ita. Kita hanti pa nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlimang ng armas na. Kitapay ko man no ada ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taataw ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog ti amo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino, bituge mo nang kan. No.
Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsanggal. Kit English mo ito na. Anya ti English ti danugang ka? Apa damagang ka na kayang gal? No fighting. That is bad. No, 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 no. English man ang dahil siya ka. Let's go home. No fighting, no fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing magkayam nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matay. Ay, narigat ag-English barok. Agdaringungwak. Lapanawag ka na. Angkel! Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman si kapit baraw. Ang mga nulumamiis, kitakan. Nya ka lagi din, Angkel. Di na mo panawan dito ya! Makikayang kalatang kang kuwana. Tapos narigrigat ang English. Nakapulak din abanang baraw. Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmetken ka, Melanie. Ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan anyaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay so santo Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamot gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawid? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutan ni Melanie? Saan mat kayo may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mati cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, unay hindi chay ababae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rodan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Urayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahuston. Di kan agnaw-ngaw. Agtugaw kalatan, tasya akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturogin da kiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman, tanarabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare, amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtugan niya. Shh! Tagtagari kumare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na. Di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta. Nawaya kaminton kin ni talugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam di kasta. Hay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinni talugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka.
Saan anasaya at dayta nga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu aki jay. Ngam, pimanaw akadagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat ni kinni talugtog. Kat husto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamin, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken ko na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o melanay. Apay, pangipanam ka dagiti anak mau. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adamanin pagnam? Adda atata. Jakmut ipan ida, no awan papanak. Apay, agap apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapan ni Jay Ilay. Nagadumutan asal sa ludsodo nyo. Dita kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli akmat ladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, amangan no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang ni tibiyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No addated ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, oray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam Panyang. Anya day ta imot mau. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagiji anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na asi Daon dagiji anak na. Ay, unayin ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na tata. Diyak ko makayatyag sao. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo itir aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na ayon amapan ija ili. Tagsin sinarak na ka ni talugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga dayjay sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Un mare. Aga ayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay ka dagiti anak ni Melanie? Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kana kunana pay, akas taunay ti apal mo kankwana. Gaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kankwana. Saan ka no akas kan ka? Amani po na ki asawa ka, kat nagbalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay, a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinangibagaan na itirayta? Padasang nga agsaludsud kini Mari Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawa mo, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag nala ija balay.
Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida, e pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, Mare? Dumngag ka, di bakit mo, kanita lugtog, nga asawa ni Carla, at da relasyon da. Ita, bagbagaak di bakit mo, asardengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao, nga ibagbagak laeng kano, gaputa umahapalakkan kwa na. Anya? Ha? Anya kumati apalakkan kwa na? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapayla ang asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Diyak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kasta gayam ti ibagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka di, ha? Mare. Tunggal adda papanam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kasta gayam ti ibagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gaput adda gustukan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw kan no iso. Roldan, saan kumamot ang kasta? Saan napudno ti bagbaga day jay apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan na bain mo. Roldan, sikatay ayatag. Saan kung ayatan day jay at talugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Melanie. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Si kamit gaya Melanie. Pahingay nga glup-lup yas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit ding. At danangag ko'y di namin sa nakunana, kabit pa more. No apaymet nga minadi kay lamakuntinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyo na. Ngamin sukat mukit din iti dayde atalugtog babae raw. Ne, si kamot gaya Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas a kargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli ang kijay balay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin anaaramid mo nga insukat iti sabali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakit nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jack kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin? Anya nga ita? Ala kabit pa more. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat na kadayjay. Ni, apay nga may kapailangan dito balay mi, si ka Melanie? Mare, pangasim kumamot na. Pakawanan na kuma. Ha? Si ka tinagar-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar.
Di ka kat mangiramraman. Mare, pangasim kumamatan taditoyak paila ang balayo ang makiturog ita arabi. Alan awanan ti amo ka papanak ita. Anya, kat mapaning ka ija ayan daya at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya, kat anya ko mano si Mang Petan. Kat mainayon ka, ija balay da. Total, nagpuskol mo tarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbalin ang kabit. Ti mang dadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng, kas jay. Nya. Apay ngayon may ka dito, yung Melanie. Wow, awan namin pagturugak ito. Bueno, papagayam. Tinakawagan iti hanay. Ditan, Amangan tinagkibusan no, ti may ka. sapay ang Narigatan. pakasalitaan iti biyag. Ala, agawid ka. Dito'y drama Di ka matulungan tayo. ita. Anya laki Amumot nga dan ni din. bakit ka? Amangan dumakadlaw. Kasano ang nga roditan? Di na kun kaya't apagawidan nila kay ko ije balaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bale. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laeng ken ka. Uray sa dino dita. Nya! Bueno, papagayam. Ditan, tinagkibusan ti may sapay ang pakasalitaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Uwan, mare. Pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na amo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain inlabam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ama umakinila kay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kitin, taing ka agsagana ije balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamla ang layta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, ingkakot agawitan. Taamangan no kumigsapay da ito'y tudo kat di ka makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudo, ngam pumanagna ka pa ilang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak akumari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Un maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat ngamin timayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam day ta, gaputa in-love ka kin ni Guryong. Si kamat mare, di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag, narigatan. Ay niya!
Apay nga ita ka lang, sikapan niyang. Nagpigsa ti tudo. Adda ka itirwar, apo manag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kan ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matad. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makaaawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamot tanday ti atodo na. Kan naglam-ekan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya mo tinday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamutan. Anya mo tinday kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laang. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo no bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya, saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang nga rodan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amangan si ka ti pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kan awan internet. Ayun, ayan ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man iji karo ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Ha! Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpat laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsippadag iti line man. Ay, masuruna ka talaga. Abay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marurudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba apos ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat kukin ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Ha? Pumanaw ka man dito abay ko? Tama nga no anya ti maaramid kukin ka. Yawanan ba ang babae?
Kila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga agtrabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makawaawat. Ay na, masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan ba eh? Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gapot akad-adda nga ro ti kuryente. Nga miso adagos ti nakitak. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti lineman amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay not! Makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak, maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya iti maramidam. Anya! Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpak akida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayatan na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray basi tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may salanga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya ka meten. Dagiti linemen, mapanda agisimpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analakaday iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam si ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit akasta? Kin may isa? Mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo met apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbaganakan ka. Si kamot, mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramidan na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maitchat ni Guryong saan ka day? saan mo't, kumare? Anya saan?
kat isula ang mati makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo, ama i-chat. Mare, day tangiwat mo muta. Mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit kan nagpalitsyon da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikat numero 1 nga da no kasda nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko kumareg. Amin naman dun, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Pali Elmel, masikog magam ni Emma. Isuaya, pare. Kaituhan pala. Asino nga iti nakasikog kan ko na? Nekano pali David. Oo, imposible mo dito pare. Ay na, patyen na ka di pali Elmel. Nakita nga lud amis mo adakkel ti tiyan ni Emma. Ket ididinamak ko ti kabsat na. Imbaga na amasikog ket ni David tama. Kasano na pasamak da ita? Kano ka na yun da nga agapa? Ay, amumon apale. Damagim to kadakwada no malanamit ah. Sigamot pare, ipagada mayaman. Ay na, unak man no saan akayat ni pare David ni Emma. Yay, nasikugan na magaya. Ay na, sigamot ti masabot ko Emma. Wanya, siya, gaputa saan aninanang ko tinasabat mo. Anya, Katisumad, alangan mo't aninanang ko ti masabat mo. Kat siyak nga ruday to'y, tamasapol nga ibagam, asika magayam ti masabat ko, Emma. Nala, pasensya ka na Emma. Ay na, nagalis ti dalan. Agan-anlad ka, nang runa tamasikog ka. Anya, aping amom, sipsiputam ti biyag ko, anya. Ay na, saan Emma? At dalang nakaibaga kanya. Kanawa mo ti dakes na itimbaga. Ta kinunaklaan nga agan-anad ka. Oho, style yu kit di ang kaaruba ah. Day tala makibibiyang itibiyang ti sabali at tao ti amuyong aramidan. Anya? Ni. Nimit Emma da ita. Hay, Johnny! Ay, sus, apa? Talaga, chismoso ka ba na niya? Sus. Kasla tigli mo da ita, babae. Apa ka de, Emma? Ha? Sikatin ang ibagakin ni Elmer ang masikuga kanya. Anya? Amok asika, gaputa si kalaang tinangibagaan ni David. Apay, anya ka di ti makagapo, tapno masapol nga ibagam iti sabali ang tao? Ay na, Emma. Awan mo't tidakis na. Nga puta, di mo mo't lama ilibak na ita. Dumakdakil tatyan mo na, oh. Katuraya, wano, nasakit tinakam mo, tamasikuga kon. Ha? Amangan mat no aggusto ka kanya. Anya? Amangan mat no nasakit tinakam mo, gaputa saan asika tinakasikog kanya, Juni. Ibagam lang nga. Ay na. Diyos miyo galapon, Emma. Agbain ka mamit iti dayta. Hehe.
Jakla pagan ano ti kasken ka babae. Akasla san nagsagsagay sa itimano alawas. Anya! Anya timbaga ni Emma ken ka pare. Nasakit tinakam mo. Gaputa saan asika tinakasigog kan wana? Ay na, jakla pampanunutin ang masikog nasipat ko man. Oy, Johnny. Pangaasin ta di mo aramidan dayta. Makabasol ka laang. Amang ano si kalaang tinagginawan na. Anya. Asus pare, delikado. Ang mga no si kanto ti karupro pa dyan anak na. Pagsilusan na kanto ni pari David. Ay, pakpakawan! Ay, pagan ano kumadedya nga Emma. Lipstick sa lipstick. Nga di mat agbrabas hertit. Ala, bye-bye yun. Sana bale, tabaga akto ti kasinsin ko. Di ka masaksakitan na Remy. No, ibagbagami, tagpaiso ka. Kasla di na ngamin pasikaso ti bagina. Ay na, amok daytan pare. Talaga adi na amo ti proper hygiene akmunada. Kahit, ayan ti planom ita pari dami. Ay, ni, abayan ba rin? Agsinahay ka mo tag. Awan mabalin ko. No di dinaak ni Emma, pare. Ay, rumbang lang nga pare. Tani, masikog mo tag. Uwan nga rod, pare. Apay amali dayan nga pare. Di ka di maragsakan, tamang asawa kan. Ay na. Jack ay ayatan ni Emma. Nabarte ka lang minili. Ay na, tay takit ti malala itinalaos una pa nagbarbartag. Ay, uwan nga rod, pare. Ano sa mabare, anyakay nga raw at daditan. No choice, pare. Dahil ito mga nga Emma. Apay nga nasimurot kanya. Uray ko man, di na intulok nga na mapasamak ka na kami. Sika mo pare, saan na mabalin ani Emma ti pabasulan? Kaputaan nagayatan nyo adwaray ta. Saan arasunday ta kinabartag? Iso nga ita, takdiramlatan ti responsibilidad mo kas ama. Agdan na kayon kini David Emma. Iso asuruan mo tan nga ornosan day tabagim. Na, taagin lalaing kamot, Remy. Anyat pa nagkitam di tabagim, nakapimpintas kaya. Ay na, saan aday tati kahit ko asawan? Ti kunak, ornosan mo't day tabagim. Tapno mo't may ayaw kan ka ati agbalin nga asawam. Adul amin dayta. Apay, ay ayatek ayamot ni David. Saan na niya? Kat, apay nga rod ang nagpasikog ka kan kwa na. Alaman? Ha? Ay na, Emma. Agdigos kamot uray every other day. Kan, punggusam na tabuok mo. Ngamno di mo kaya ti agpunggos, agpukis ka. Tapno saan ka nga agrup-rup, bakit? Ay, unay kan, Remy. Makapasakit kamot itirik na. Di ka di masaksakitan, Emma. Ibagbagak laang daytoy, tapara mo't laang iti pagsaya atam. Nakasangpot ka gaya man, David. Way, nanganakon. Iso ngayong kalatan mangan, no saan ka pa yanangan. Anya? Ay na Emma, anya day talangan. Urnusim mo day tabok mo. Si kamot, David. Kanayon mo apasakitan day tirik na. Ay kat basol mo nagbalin kang arsagay. Agdenden natan kas agasawa, David. Iso asaan kumamot akas taa. Ay na, di kaya ayatan Emma. Iso adi kan mas daaw, no apay akas tuyakin ka. Addan anak ta, David. Iso asaan arumbang akastoy ta iti tunggal maysa. Di takan. Ay, anyan ti kastoy. Inaldaw kadilatan nga agsubsubang kami. Kumusta nga iti biyak ti adati asawa na pali?
Anya nga asawa sa asawa mo, pare Johnny. Naa, kit isumit. Apay, panagkunaw ka diya kit single ka pa laeng. Single ak pa lang. Kaputasan kami pa nagkasar ka ni Emma. Ay napali, kasal mo kit din ni Emma. Kaasimit, adan anak yo. Asino mga iti mangikasar iti dahil dya babae. Kano di na amutek sa gaysay. Anya, Kitwan mo, pare. Saan pa yaman nagdigos ah? ay napali. Anyan tikas tang alamid yo. Nun ni Emma, istoryain na ka. Katsa ka, istoryain mit ni Emma. Asino nga ti husto ka na kayo atwa? Anya? Wan pale. Iso nga urnusin nyo kayo din, ti bagbagiyo. Laglagipin nyo nga dan anak yo kaasimit di ubyan. Apay amay may sa akilo abagas ti ginatang mo, Emma. Una, taisulaang mati kabailan ti kwartak agatangan. Apay, di nakainig ka ni Pari David. Ay na, ni David pa'y mataya ti pang namnamaak. Awan tinamnama iti daydi a tao. Anya? Katuan, arak laang ti amuna agatangan. Iso abagbagaan nyo man. Ay na, sika at imang bagbaga ta kabalay mo ka nga raw. Hay, anya kayo mutan. Awan pa'y mati kunayo at tumulong kayo. Sa bagay, kayat yukid diyan niya. Tamairamraman kayo iti gatgatangan na nga arak ken pulutan. Tagpapada kayo mat nga arsab iti arak ken pulutan. Ay na, Emma. Agawad ka kiding. Tanay, nagadumot yung tinay bagang. Reme, adaman damagakan ka. Anya ka di dayta? Apay, talaga ka di akas di ni Emma. Ha? Apay ti kasinsin ko. Apay, talaga ka di adi na kayat ti paisuro. Ay na, kunaklaki din niya ti damagam. Ang, wan, talaga nga ugali nan sa tisaan apa isuro. Diyak nga rod amo no apay akas jay. Isumit lagayam ano may papan iti proper hygiene ti bagak. Agungot adagos. Kan kunak nga ing kami agpaparlor ta ilibre ngam di namot kanya. Ay, dayta nga rod ti madi iti kasinsin ko. Di na amo nga asikaswan ti bagina. Kan ti madi, jay kanayon nga ibaga na adi na ay ayatan ni David. Nga masikugmat manan. Anya? Kanayo na nga ibaga dayta? Wen, Remy. Iso abinagaak asaan ko maakas jay tisang kaibagana. Tamanay nayunan mo ti anak da. Kumustahan ti panagdandanayo kini David, Emma? Hey, jakam mo. Saan anasaya ti panagden nami? Takasla saan kami mo't nga agasawa? Anya? Wen matremi. Katno dinak pay mat agkan. Anya? Katwan mat dinak arakupan, dinak agkan. Anya kanuma ngay dayjay. Ay na. Jak amo kada kayo, Emma. Agtungtong kayo adwa, maipapan iti dayta. Ay, Kan may sa Emma, amang ano day talangam ti may sa adina kayat kan ka. Napintas ka matkat, ngam kurang ka lang amin iti panangaywan iti bagim. Agdigos ka akanayon kunak, kan agsagaysay ka, kan agtoothbrush ka mat anya. Wan, Emma, kan may sa, di mo ibagbaga adi mo ay ayatan ni David. Tani, masikog ka mat gayam. No saan mo nga ay ayatan, anya ngay nga ti set up yo. Housemates with benefits, kas jay? Anya. Pudno nga ta tinadamag ko pali. Nganya, nagsina kanumitin da David akan Emma. Anya, sapay manulahang abulan idi nagpasgay ni Emma. Ay unay mitten takas tabali. San ama awatan no niya talaga ti palikot da.
nga ron. Nagsaw ni David, di na ay-ayatan ni Emma. Nung naagsaw ni Emma, ibaga na di na ay-ayatan ni David. Ay. Talaga ajak ida maawatan, pare. Tangay nagsubli kamot laang dito'y dagusyo kini Emma. Urnosan nyo mutan ati bagbageyo, David. Ha? Kasla kayo laubing. Aga pa kayo ita. Agkapya kayo manin inton bigan. Anya lakit din aya. Rime. Panunutan nyo mo't alag ita anak yo. Talo laang titawon day tamaysa. Day tamaysa mat 2 tawon na laang. Apay, di kay lamaasyan kadakwada? Remy, kinapudno na. Masikugak manin ita. Anya? Wan, Remy, 2 bulan ng tisikug ko. Ay na, nukasta nga rod, ornosan yun ti bagbagiyo. Tani, umad-ado ti anak yo. Ngam kitaan nyo mat ag family planning kayo mat. Tapno saan nga agsasaro no unay ti panagsikog mo? Remy. Agsing-singpot kamutan David. Saan aray ta agbarbartek ti unaam, taadan anak mo. Kat si kaamot Emma, adala mo ti proper hygiene. Tapno tuladan mo, dagiti anak mo. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hay, di ka man nalaaw di kasi ka, Mercy. Ay na, kankantaan kayo nga rod kin ni David. Ay na, di ka man di ta, Mercy. Masurunak lang. Amay, nagsinublan kami ayakit saan man. Kano nagsublin ijay dagus mo? Ipagpagapuklaang iti anak mi. Oo, di ka ban. Amok kaya't mo mulaang. Ay na, sana niya. Jack ay ayatin ni David. Di mo ay ayatan. Ngam nakatalo kayon iti anak. Anya? Ay na Emma, tanangem ti panagsasaom. Tama ibabain ka laeng, no di mo alwadan ti tabas day tadilang. Ay na, David. Data ti pagsasaritaan dagiti gagayim na. Ha? Pudno ti kunada. Agbalinton atallo ti anak na. Iso anasken nga urnusen tamat kuman ti bagbagita. Ay, wen nga rod, Emma. Dahita mo ti bang panunuta. David, Agbalbaliw tan, Emma. Agsingsing putan para iti anak ta. Kin igawid ko ti agtrabaho. Tapno kalay satan. Kat agbiag tayo to naragsak. Wan, David. Adalam mo ti proper hygiene Emma. Tapno pleasing ka mo akanayon iti panagkita. Wan, David. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.